Mukeithia mutegeri wa Meru TV nkugwate ugeni kiri gipindi gietu kia mwekuru umume ntuko ya narua tuthiungite ntere cia Tharaka Nithi County turi rutere rwa Kamwatho tugwatanirite na gikundi kia Tharaka Green Gold turi na mwekuru umwe umume Catherine mbuga iwe gwatwira narua turi rutere ruriku na tatukuthiri Mbwega Kairuthi turi Thananto Kamwatho location na metawa Catherine Kareikwa inio coordinator wa gikundi giekuru gitagwa Tharaka Green Gold. Tharaka Green Gold gikundi giekuru babaumbaga kuthetera bia bituthiurukirite ta miuro irima ikenda tona bigucoka arabiari emunthe tuthiete kuthomithia atori ba Gacogoroni na Maragwa mantu makwanda miti nuntu katuthiete kambura thiete kura na tabura kuona muro wetu agathanantu mukono rende numire antu bura bakubura nguo kaba gutaruji ke ithimani birenja njobo ukegwa ruji karuthiete muro ni thiete kuma kabisa so iro tuyukitie kanya gaka tuboneria bura gukari na tuboneria bata ya kwigwa tukianda miti na turutha conservation kana kumenyera irima bietu na miuro yetu kendetegwa ikibwa togu kuona ibwete yes urenda kwanda miti mbuka along the rivers kana natabu kwenda kwanda miti ici tabura kuona Kairuthi ni kuringana na bura gukari no kuona bantu ana tukanda miti utikuona tikwirige kwina mburi ukoni kuriara wana tukanda miti no mwanka ni etiuma no twikariwa kogu training kana kithomo kira tuthiete kuthomithia antu ikwamba ni barabae akwina miuro kana babae akwina na irima riparia nienu tukegwa twina forest officer tukegwa twina chivo ikenda abanenkeraga portion kara kariganiritie na minda yao ikenda baumba kwigwa bakimenyera bantu agu menyagwe nde kairigirwa na kabanenkera membi aga step kuthunda kirima ikenda baumba kumenyera na kimuntu umo kamenyera banenkere tukana babanganetie bura oyua kanenkerwa babare akwina bo kana atori baumbe kumenyera portion yenu na yegwe ere batethia bebo bonthe kogu tukabathomithia yes to include the community ikenda mantu mama momba gutwikika kenda baumba kugwatanira na ni kwandibwa miti ubu kana kumenyera kwa emabura ikabatethi tubatiko banenkera income generating activity ireke igatethia o muntu ti baba bare gere ni bari kana mabongo wabatigira aguna bo ndwenu etiombikana kogu ikyo kithomo tuthiete kubathomithie munthe ikenda tubomba kuona wegwa mantu mama makaumbika na twina gwitegio Kairuthi ino indwa tukaomba na tukauria thirikari ni tugwate njara nontu already itugwetwe njara imashirika development partners ta Elemu International bakumome ibakomba gututethia Elemu International ni tutethetie twina mwarimu wetu kuma Caritas twina babange ugu tukurinya thirikari ne kire mkazo ikenda tugitata lakini tukugibwega nontu wana boba nukuona ibatu nenkerete forester na chivo kenda baturungamira tumba kuona bwo ndo wenu tukomba kumirwa na tutori yes kwau muro kwibaba kugura nguo kwibaba guta mbuga challenges iria ciethero ciri amire ku icaire mbuga ni atori bagacogo kaka Mwatho kwebega mponi royo boguta ataboro kuona oyo by the way mbure kendereta itaurete rua muroyo kauma na tukambiria kwinja royo muthangani kogu charingere ko royo ro mabwenza nte tujaga nte na rimwe iruraga kabisa ikegwa no mwanka tuthithaga nendi gutaruji kogu ikuraya muno arafu ndoje ira cienjirwe cia county royo ruremo rutiumba gukinyi nontu kuona twina challenge ya kuigwa tugitarwo ni ruyi muroni nontu ko bati kuigwa kwina pipe water royo ruru gachokwa pipe ni ora botaomba kuigwa
rugitumika nayo gukona rugitumika nontu endi orari mburira nguona ara uyu ari tairaga ugu kwiriria ugu kona ruyu ruti rutheru rwetu rwa kunywa na mirimo niyo challenge ingi of course nontu ruyu ru contaminated muntu anywa kana mwana athia thira ruyu rwe clean atimenya we kiro chamukie wakakanywa koguo those are some of the challenges arafu no ari kiatho na kio kiri dio arire rere guru koguo ni ya bethia biri ni irio bia mburi ukethira ana ng'ombe chetu tiena gya kuria kuko na ategi ba miatu tugagwa twina ategi ba miatu tutegemea mantu ma kana urimi bwa njuki ukethira na njuki tiena inya bia kugitata bia kwigua ikiria gutiena forage ya kugana ogu njuki ikathama kagita tagaka so those are some of the challenges so challenge nyingi muno yes kwa utauma twetete na tuma tuthiete Gashoroni ara twina training ya nini ya mantuma conservation kana kumenyera wandi bo mite agroecology bravo bati kuthondeka mende yaku kana kwara mitaro mende yaku tende twerekerete mantuni mambura ikenda batarisha mende yao bwega itike batikaye kwagia bia guketha koguo tukaigwa twina one day training yonde tugatinda nabo tukibona iyo bura babati gutarisha mende yao na tubathomithie pia kuri maomba into vietagwa yomba rira ndiomba wa nyungu na rikombo mariko energy saving jiko kwi kirima kiki bathi yaku nanku kigwitwa matha wanakio tukathi tuone bura gikari orende kwibonete na bathi yaku tukwenda kubera bubuto butiagiri tugiete tubathomithia gikithomo ikenda bobongo bomba kwerewa challenges chira kana mauthuku marabomba kwigua bakigwata kuma na kurima kirimani na bakonwa bantu akurima bakonwa njira ingi irabomba gutumira kirima na njira ireba ibateretere ikabatethia kwa tukathi kirimani kia matha tugakira mpingirwa etaingwa tuthi kirima kia matha kenda tubonia buraba bati kurutha kwa wikyo kithomo twina kio na nyumani tukabonia kuomba nyungu na kuomba kirine njiko still baomba nyungu ni kwendeka muno icho babati kwigwa bagitumira wanacho chigwa it's a kind of energy saving kenda ibatetheria na njira ya kuona at least mbeca cia gutumira Okay, ahora waigua mutegeri wa Meru TV Catherine atuturanirite mantu maingi tugwatanire nawe tuthire tugita kuchona. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Gikundi gia St. Agnes Welfare ni bakugwata ugeni twana twatwo ijini bakagimarwo kuma wanene mwanka untogima anabaha bagataro kimotorere na kinyagi Ukristo kwambere ntariki 10 cia mweri jwa 11 mwaka jo ni mutaratara jure jugete na mbere kwa gita kabiume bieri chukuru ya St. Agnes Marega Mikindori mwana aribatara kujana karai sabuni tissue muringeti bedsheet karamu na yuku spirit, towel, slippers, kinyanza na pia ijirichi ya gloves. Muchiari, ukarira mwana wa kungiri tantatu wake na bakajuku kuma Mikindori mwanka chukuru ya St. Agnes Marega. Kumenya manto nkaruki turingirezi mongo kurukira namba iji 0725 977 114
kana 0791 575 600 kana 0705 518 000. Rete mwana waku ni wagakorwo na njira chekena. Anwije no waranire no bichichia Meru TV na There FM ukaigwa kuri no ntobote okugweria kumakire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni yaku gukorokera email yetu iria ni merutvcomplencenter@gmail.com kana uturingire thimu gukorokera 0114 190 962. Meru TV kionere mwanya. Get Karibu bonus when you join Odibets. Babe, free bet is calling. Yes, your free bet is calling at odibets.com. Mutegeri wa Meru TV otora nkwirire ntuko ya narua turi rutera Tharaka Nithi county tugwatanirite na Catherine agituriungaia mbuga. Catherine utwire aja twakinya ni ariko Mbwega turi Maragwa location ndeni ya Tharaka North Tharaka Nithi county na turi nkona ya Maatha Hill ndeni ya Maragwa. Turi na ekuru ba gikundi pa Wero Windows Self Help Group imundhivo kwenda tubariungira bubariria bena wera mwanya ira bomba kuruta na imwe ya werera tubatethagiria kuruta iri mantuma kumenyera bira bibathiurukirite tia kumenyera rera menda yao ndithie ciao na gutumira njira ira ikwendekana ithirikari kana inyaki imiturire yetu. Yes. Mbuga Chialidi uchi introduce nombereire bwambirire gikundi kenu. Mbetagwa Rufina Karegi ndi cia person wa Wero Windows Self Help Group ndene ya Maragwa location. Twambirie gikundi gietu 28 na gikundi mbonete ntwari na thina twari na omobatu muno na twethia tukinyirika lakini nkoni tuthiete na mbere nuntu bwa uria tuthiete tukiona mantu maria magututethia nuntu bwa tukiugaga ibwega muno nuntu bwa Madam Catherine guturiungira gutoneria bwatu batiri kurutha tugaukira tugatuika tutiri antu ba barindiguru. Mbere Madam Catherine eza ni atabwatire gikundini. Mbere Catherine aja itwatuma ireti bietu na itwaguranagira tuburi twetu na nguku ireti bietu bitonaga bantu akwendia kana migeka lakini Catherine nathiite na mbere agitwonagiria njira na agitwathagira buria tubatiri kurutha tukona baita ndene ya migekera na ikabuvira na ireti bira tutumaga na inkona mbere Catherine aja kairi no aturetere training twamba gutirenwa kwanda miti na miti ira tukanda kinya mii yetu na tukanda ndene ya macukuru metu. Mbuga secretary uchi introduce ubererie tore yaku nombire gikundi giki buki kiambirie bwari na muoroto juriku na bukinyite ariku munka nandi.
Mbetawa Agnes, mwandiki wa gikundi kia Weru Windows. Gikundi giki twakiambirie mwanka wa 2008 twi single mothers twitethania twona bora tumba kuruta ngugi cietu na kwibukaniria tio twingwa gwa twingwa nontu bokurukira kubuthirua na antu baa bangi batwe wiki lakini ituthiete na mbere na kwigua tugitethanagia mwanka tukinyite tutethanagia na guchanganira miringa uraundi tukanenkera muntu akaira cukuru tukaguranira tuburi muntu agikurithagia kaingo ona bici ya kuria ru na ituthiete na mbere na guceria njira imbinge cia gwitethia maishani metu kana kinya kuthomithia na betu njira cia kinya cia tukomba kuona untu tutetheka kuanda miti kinya kuona mariko mama kindi ugu tukinyithagia gwira cietu kainga tumba kumenyera tubecha twatu ni tukuona tukaira cukuru. Mbuga ungi utwire rito riaku na utwire uri kiri gikundi giki? Kwa marieto makwa Icarome gikundi giki ndi treasurer wa gikundi kia Weru. Kiugo tukianjirie gikundi giki itwethuranirie ekuru tauga gatumbe gutethania tumbe gutuma tutheti tukendia na twatuma migeka na tugatua kurutanira tubia muntu akaeta bora akathi na tu muju wake akathi gwitethia na tu na tukaguranira tuburi muntu akagurwa kaburi gake akatua guchubira kaburi kara na ndonire gikundi kina utethio nontu itutethanitie ma kana itwirite mbeca cukuru tukiothanagĩra tũrĩ ekũrũ gwogu tukona muntu akara wenka na kubuthiru bara benene twauga twithirane twaragie tiugu twaragie gitiugu tumbe gwitethia na tumbe gucokanagiria twana twetumiie na twatwaragiria bwega na tugaturutana bwega tugatuonia gutiri thina ya muntu umwe na gwethirwa uri mwana wa muciari umwe gutie thina na mwe no uchubira ana baku na no uchubira muyi gwaku endi kionda atemire ni ndongere kundini eke ndona kina utethio na kira mukuona ndira turiku na mwekuru na kugura kaguo kega thiete kinya gwati kwimena ona ntie na ngwera yena ekuru baraba yena inya kiri mukuru ura nkona gikundine menya ndigwa gikundi kiritwa kia women mbuga utwire ugwa uri ugu kiri gikundi giki ni mbetawa Marei wa Njagi gikundi gitigane mumemba lakini aba yete gwetwa mala ndi muturi wakwa niti wagu lakini wawire numba bakurutana wakambwe nsundie nontu gikundi guke kubanga kwanda miti na miti gukire methiete tuke mari kia teme miti mira tambura yonthe yathira mugu matirere makai na wire numba ni ya kwanda miti ringo kenera yo mono na waibwega nukambwe mbona nkaba support ngo kenera ntu aya mbuga tuitakire patron atwire challenges ira bethire tabage face ethira kuri antu barethirwa bakibatetheria mbuga ibwega ekuru baba by the way turi na ekuru turi na ikundi bingi nde kiri simbio yetu ya Tharaka Ngiri na turaithagiria ikundi kuringana na challenges ira bethagirwo benacio tende ukaraitha kiweru be maragwa kwina challenge nyingi muno ya ruji ya pengine kwigagwo kwina riua muno na ino ntu muno gwigagwa rira kwina relief kana rira kwara muno ibaba gwatawa iyura mbere ya antu bonthe kogu kwe challenges cia Harend area barendeni ya Harend area roje ithina kwao na gukunde twakurukira ukuona kuri na ntheguru ciao kana menda yao ni mikurure muno kana tereni ya kuraba twire igukunindi effort nyingi muno kenda baumba kurima bwega guconserve menda yao kana urimi bwao i challenge nontu bwatereni reriku alafu
batie na roji batie na miuro era bomba kuigwa bagita roji kogu source of water in challenge erenge na kwena challenge ya roji actually watanagiria challenges cionthe nontu ikathikire batiumba kuigwa bakirima bwega batiumba kuigwa bakirithia bwega batiumba kuigwa bena gintu gia gu source for nyamungi for kuria bisi kogu inu challenges ira nyingi muno na inya ugima bwa mwiri ukuigwa bora riua riarite kogu kethira unukuthii ukethira mwekuru ena mirimo pengine yumanĩtie na rĩera rĩrĩa rĩrĩ ndeni ya aratwĩre koguo challenge cia werũ i diverse kwĩna cia mũno yigagwa ĩrĩ rũnji kũringana na bũra batwĩrĩte na twaraithĩria tũkona kwĩna njĩra inyingĩ mũno iri contributĩte kĩrĩ mantu makuigwa batie na rũnji kana batie na irio bia ndethia ciao na inya ndeni ya urimi bwao inya bwina challenge so ino ndo turaithĩtie tukona kwina njĩra mwanya ira tumba kuigwa tukibatethia nacio mbere ma ikithomo no tukaraitha ta kirima gikia tukarinkona igia interfere nakio kana ikiathukangirwe enu nio eretete inya thina ya kuigwa mbura etikura nontu mbura ya of course butiona ruji so kirema kianyangirwe kira gyakuyagia mbura no kabauria tugukara na bonde rira turaigire kuba train iba tutareria tubauria bura kirema iki gya karimbere batweri kiari na mite kiari na nyaki kiari na into binge muno na mbura ni aura kawaida but by wabora ba kwendereire kurithwa kana kwenderea gutemwa miti mbura yathire gipunguaga na wagwa gutikura bora kwa kawaida aya ndethia wagwa nacio irithita kuona itikuona bia kurea koguo wagwa kwina challenge inu cia thunganira so itwaba karithirie nde na tuona twatanira twaraniria tara guyokera muntu ati thaino kanda kuretera solution no uge twina thina lakini solution tobera ivo bena solution yenu ino tukuona emunde tukariaga na tukarinkonea kirima no tukwenda mbere ma twiciria tomba gucokia rera retu mbere tuthirie mwatho tuone wagwa tukona mbura mantuma pengine ruoje tuone wagwa miuro yetu yomba kuwata ruoji gukurukira conservation effort ira tukegwa tukirutha kogu bwa kwa baba watanira napo kirejani yu kana bori mitithia bwe babwe na groups ya chinaja itwatanirite na mashirika mama weti na mbere bwa matora kana bwa community toyeta wa LM International itwatanirite na twende project kana ine shirika rira riugaga actually bagugaga towards ending drought emergencies nonto tio manto mayora yega gwere emergency kana yegwe ori onto bwa dharura so itokwenda gukinya bantu gutakegwa kwina manto makoigwa tukwaga irio gwegwa nonto bwa dharura kana nonto batwethira tu batubura so itwije mbura itwije itokuthomithia ekuru baba kana community bamenya kwamba twakinya mweri twaketha mweri wa mugwanja no bati kwaiga muthitho waku wa irio biroka aria mwanka mbura enwingi okay bagatone iba tuna entera challenge bagatwira irio ni menda yao utie kyo ekuma kana itiena maketha mega but wathi gwaraitha menda tenu twakuruka nagu no kuona babithitie mindenu kethira incenge ure etie mugunye menda etie mutaro etire yani mbura yaura ere kwa muthetura urokore mwega ikaira kabisa igata
mundu agatigwa maiga koguo mundu uyu ato utie kagita ukaomba kugwata irio biega so itubacoketie nyuma na tukabathomithia tukabonia kumenyera munda kana guconserve munda kenda mboreo itaomba kuura nontu babata muno aya tugacoka tukabonia kwanda mutiriro kwanda mutina rira ukumenyera kirima kiria akuĩ nawe gĩkuĩ kĩoe gũkunjagĩria mbura so kirima gĩa gũkunjĩria mbura mundu waku wĩ sasawa no enjete mĩtaro bwega no cingirĩte ũtikũrĩithia mbũri mundani rĩrĩa gwaketha ũrĩyũkia rũa rũu ũkainengera bantu cikinyanga muthetu waregera mbũri ethi na mbura yaura ũkabonia mantu tamamu imo Tharaka Green Gold iraithite kenda yumba gutethia ekuru baba besides that Catherine we passionate mono about that mbiju karia mono mbuga merenchoka ke oba muri challenge bukiambire gikundi kienu gwe challenges ira bwa face mbuga antu bantura yenu babojokiria teba bona bukwambire gikundi kienu mbwega kagita gakutwambagire gikundi kugetu ntonire twina challenge mbingi muno nontu tankauga nioni ngwende nkariara nontu tie gwetu ukamana niwe twaraniria nkwigua nkenyerwa kuthi kwa muturi tora kumwira ndume chumbi kana muturi tora kuthi kumwira nkobithia ciringi mbira cukuru ndona ye challenge imwe na indegagua nkithirirwa muno na ndona nkona kinya papa bangi kinya bo ndonaga patikuwa bebaganire na ikyo ndonire bwega ndaetana twakomana ekuru batwambirie ekuru 15 lakini kuma utwathi wabakeja bakiongerekaga na twafomba gikundi gietu twakinya antu 26 tomba kuthiria challenge inu twari nacio nontu bakwigua inkumaga rukatarimo nkathi nkethira seminar fulani ta bakathere ni bakirutana gikundi fulani nkegua gu kwarirwa kogu antu bakagwatana kogu no bathirania okia na okia bomo bwatonie tukathirania kogu aja bokalania na antu nontu mbere matwitwe buthagia tukemena kabisa Mutegerio Meru TV tukiona kanyani ni kunogoka tugicokera tukethira tukiendelea kuigwa rugono rwao ugeta kuraja Baingi batetikitie na mwankanande batetikia ni mwaka jumwe ubichine munini wa rais Profesa Abraham Kithure Kindiki mwana Mutharaka mwangatajwawe jua kumbatiria County 47 chia Kenya mirandi ya witi na mbere nayo ikimuuma nyuma ahangagwe nuigitwe mururumo jua empowerment program ukaigwa taturia iji kinda gutotu kunire kiara na tokobare mwaka jumwe jua DP Abraham Kindiki ubichine ni kuambiria juma iji ya ntariki mugwanja mwanka Jumapili ya ntariki kenda chia mweri jo thaa imwe na nuchu chia ugoro na thaa ithatu na nuchu chia utuko aja kwa Meru TV era motori ugakorokerwa wooden handcrafted furnished rooms. Through the windows a beautiful mountain view, and a restaurant you taste the world on your plate. Enjoy the nature of the spillover at the Yummy Bar is where we sip pen and wine. Lovely sunset
is at the Summit Restaurant. There is a heated swimming pool. There is sauna, steam bath, gym, massage, and a beauty parlor. Are there gardens and an outdoor center? Yes, come hold your events. And for adventure lovers, come experience fun and thrilling challenges that master your fears. Will my kids have fun? You have no idea. All our little ones smile. Big's Hotel, Big's Hotel. We celebrate love at Big's Hotel. We celebrate life at Big's Hotel. We celebrate, yeah. We celebrate love at Big's Hotel. Festive season is here, and at Big's Hotel Nanyuki, we are ready to make it magical. Come celebrate with us this festive season with laughter and luxury. Only at Big's Hotel Nanyuki. Big's Hotel, beauty and taste with nature. Kugwatogeni okaire mutagerio Meru TV twite na mbere kuthikira rugono ruru rwa Weru Widows na mbuga Salome otwire gukinyaja ujo imbibuthire tabukithithe gikundine kienu na netabwetire tabugitetheka Komarieti Salome kundi yetu kia Weru nithagwa twituma ikabo twatuma migeka ende na tukomba nyungu ene nyungu ine na chiria tukumba tutikona bantu ochira ende ira tukuga tomba gutetheka tukona bantu kwire nyungu ira na migekera tukagurwa tugetethagia nio kinyika abo bitu tuma utino poendi nya kimwe twendageria aturi batugurira tukaituka tukathina bio thokoni tukagurangirwo go ende bitiguro bithira tukona bantu akuru ka thoko gakwendagia turi gikundi kia Weru twatetheka ibu twonire ogu turi kuru ba Weru ba maragwa ko kingi buthithitie kana ni kabwaki na nyongo yu ari tutethanagia tio twetwingwa tutethanagia kimiji tugatwa kuthi kuriungira mwekuru tukarageria nweno ntubunu ye bamwe kwibo ekuru baba nini bakunyirwo muno tukaitokaragia nabo tukabona yo tie thina iriogo ona utigu imukuru gwaku ugachubira muye gwaku bwega utie thina iriogo tukabarageria bakethirwa batie na kunyirwa tukoni bakumeria kinya bakuya na aturi haya mbuga patron otwere ibukugeria gu conserve muito kwina muito inkuona ibugerete gu conserve no kureta ekuruja baba amwe kenda bo anda miti bombere projects ira bwina cio kenda bomba kwithira buki conserve mbuga muito jojo na ethira gwe project ingi ubathuranirite ukethira ukibaretera ibwega mbuga inkuringo kwira mantu ma challenges ira bena cio kugu twina mibango tubangirite ekuru baba mantu maingima na nuntu ini kundi cooperative na tukuona effort yao especially mantu ni ma wira cianjara na inya urimini mbere ma itubatethagia kuba connect na development partners like tende tukabatethia guchwa ura kugomba kubathomithia kana experts bakubathomithia either mantu moremi mantu ma wendia ta marketing inu bakuga mantu ma itheti already kwina ituba connected na
Micro and Small Enterprise Authority. Ibora nontu bwa distance the only njua kali kana CIDC tumita Constituency Industrial Development Center irere ya kubena nabo iri Marimanti na batikwegwe bakira itheti biao ito ba registrate an association na ndani ya process nienu imbije bakona thoko nontu ibalinka wa ibadhiaga ibairagirwa ni product ciao then ya East African Community Market na nontu nuije mantu mamu matwite kana process kobu matitiokera ntuwe mwe chwa thoko no meonaru kobu tuije by head by bagatetheka ituba chwagira inya antu bagukuba training especially nontu kwamenda ta ibarali na training funded by LM International nontu bomantu mako ma conservation bathomithio bora babati kuthondeka menda yao kwanda ni kwenja mitaro ku conserve na bora baumba kwebombera mariko bebo nontu bena ni bena munyaka muno bena maomba kuri muthetu kweta wayomba clay soil ira yomba kurutha mariko mama kisasa kuchomba kweta yes na tugwatanirite na forest kana department ya forest actually itwaraniritie na forester na wana no netigiritie kana thirikari netigiritie kugwatanira nabo ikenda baumba kwanda miti na kuthoma na kubenefiti through CFA bakongwa process ya kuthondeka kana kurutha CFA bakathondekerwo bylaws through the support of the forester Tharaka North and South already imantu twariritie na twa harmonize kogu ntikuga gintu batetigiritie kogu imbije thirikari ikabagwata njara ndeni ya mantu mama kwena ministry ya ni NDMA National Drought wanabo through the 20 project ya nini ya 20 projects ya miatu so no kuona mantu mama monthe mari connected nontu kutie bomba kwigwa kwina miatu forest atare onontu rira baga conserve kirima giki na pengine ba support we bombe kwigwa bakinenkerwa rights ya user ni the user rights ya kirima no batege miatu no bari bena mibango na nontu rende kirima giku ibake independente na ibake menyerete kogu mama antu maratu kumba kuba support namo na mbaya mai kwibo already batethekete mbiye weru itethekete but mbiye ikundi several of them ta gatumi na gashuruni ibatethekete na wendia bwa itheti currently ya crocheting mbiye bakwendia ndeni ya UK through the partners baba bonde tukawatanira kwanda miti ndeni ya kirima giki na tikwanda gunka ikumenyera miti imantu tukarite nde tukaraniria na weru iri mbere patwira batikwenda kwanda miti bonka nonturira bandaga miti bonka miti gaweka uma bagwi bakwenda kwinvolve community yonde nontu kuona mukuruto we ware yao nontu muturi wa kirima kenda bagwatania na ino nto ukona twina forest agau na twina nya chibu gikaroni giki so tugwatanirite twinthe bagatuonia bora tubati kuthina mbere nontu tukanga identity gatukonerwa na moro to uro mumbangire tubangiro bwega ikenda tumba kwanda miti tukagwa twina occasion ya kwanda miti tariki 15 November na itwe kwerigira
kagita kumbura kegwe kura na mite no kuringana na bore kandwa ikandirwa mtora ukirimithitie kirima na agatetherwa ibarabangi turenda kwanda mite karibu na munda ni ora yomba kumenyerwa na igakura arafu tukathi pole pole tukianda mite wogu no tutienda twenu emwe na turiganirwa mbura enu ngikaire tukaya twande nereke gwe kuma no tukoma komiti kawaida to replace na tukegwa twina trophy ya kunenkera timu irekegwa igikuria mitira minge tukawondi no tutikwenda yetu twika ta punishment kana turende twika onto bora tukumba kurutha twitwinde na tugakenera. Haya jalidi mbuga kuri goals iria buri nacio za gikundi kana kuma kadri na kweza ibatiganira na goals cienu bwatonya kiri story yao. Mbwega kadri ni kuma kuja tutatigana na story cietu zero na ikio tuthiana mbere kinyendi ugu gutwika tuguchwa mburi gwaira tukiguranagira twatuciara gwa tuthenge iyo tukuthi tukendia alafu tukagura mparika alafu tukaongera mumemba tutatiga kinya nguku zero ni watundira nacio ituguranagira nuntu kwigwe atiro atwika kiwango kia nguku kira tukuga kira muntu wigwe nacio atie nacio tumungagira kinya ningo round zero tutavinga watuthiete na mbere na gutethania na kinya tigumbanki irigwo enu tukaiga kathitho getu gaturacara kana tukaira banki nuntu kurira twira banki na kangi tukaiga nuntu mantu manje simajagira tutatigana na buga mukoro mbere okuga Catherine akiuga kenda tariki 15 aja babwe za community ibwetekeritie mantu jau ukamenyera miteu kana buriona ire ngugi ciothe ritu ale kuringana na semina eno atubatharaka ngiri ngurundi batutarite kime kithiru oko ibaritanirwe twanganetwe ende gira turi bakenera muno uga baukaribisa antu abo babandire miti bakamenyera mendari yao especially tio tumbaunde tegeri matwinde timdo kari bakwenda muno ndi bojo bakwana kiyete ruko na mathu gwarite tiro wina kamunyo no muga nani ya tenwe yonde yarekia mama ngi mabu no mutimba gwetuma munye kego na riugo iba ukenera bantu muno ba support aya Buga Salome untarire kuruba miru ubere ethira kuri na umuhimu wa gikundi. Yo nde Salome nkwire kuru gwithiro be kundini na bakimenyagira mantu mara makuoneka ikundini na mara makuruthika mega mbonaga ikundi kiega na ikirutha mantu mega na imbona ikundi kirutethio kuri ekuru ta kuringana na ekuru babatigitwe nene mbonaga ikundi kino tethio kuri bo na ikibamenyagira na ikibarutagira gwire mbega na kinyo mwekuru agite gintu gya gwitethia nakio na kuthie kundini gikundi kamburi akaburi tanyo imbangurite mburi na mburi enu yakwa imbona ni ntethagia na nkona no tethio gwikundi yo gwikundi mbona gintu kiega na kuringana na mathithio mara mbona ekuru bakirutha mega mbona no ambathingate na kinya ndakurendi mbonaga nkoro mbugega ati wo yeterete gikundi no akiye kendiungire mbona gikundi gintu kiega na ti gintu kithuku na mutegerio Meru TV umbetekerie ndirekirie rugono rwa gikundi au giki ni gipindi kia mwekuru umume onyu kambeta kairuthi wa Kenya na tugwatanirite na Waridi Media.